gidi say ho ye me so me ho ye o say o ga say odi for hifa na me gina we wafu me ba ha eno na Thursday and na dey ache me Friday o hwe kutuku e she nyina ye bro ebura adua ya bebu hwe asase kese da o sa akono ya bebu so ade ase enti onyame adom ye bu bibia na mo so aba no so na mini asofo mini watam ye do so pa say ye adwuma ka hwe nyame adwuma no ho a abema adwuma no ayi mere enti show oh aburo ene ye hihye no mini asofo pese me no ka sembi o hwe anso a me de dan si ha o aya boso me de dan si ya boso ha e prayer camp kese pa ye be ye ehye onyankopon akomam na hye na adwene mu na basa kese no eye adwuma we kura mira fi ese bitwa brode ene o mako twese ya na o hwe adwuma papa nyame nko a team no doso ye team ayefu abedusi orofo enu asofo me pese untwen correction ko a men twen se correction yemfa nko nyame wo heaven title yemfa nko nyame wo heaven ubisa Pentecost Presby Methodist next one omri aba see how ubisa Pentecost Presby Methodist Anglican no nyina title ritua asofo no aka na sabe asofo no so charismatic churches ne authority churches ne nyina ye gisika no a ye de bi investment na ye de bi bo nyame adwuma na ye no ye di ye ye ka cha soro man se hye watem die wo soro na da che won sabeka asasi so nyame ama ye pre ene na se ye nidi ye nom ye nware ye nenye na so ye ntumi nkyisa soro man kwan a omfa so hwe aha enche obama prayer camp no koso a catfish ankasa ye obe 2 acres and that tura ye be catfish ye ba na ye ton a e sika bibiri enti sofo a wo hwe me na uni asase wo de contact me 0543 419160 hwe asase hwe eburu si ya na ye so abo enti in fact hwade wo hia me na ma wan me glass a na bitima do ba dwi se me ho na atobi o because my adwumaten what I say my adwumaten enti me se fata hwe oh enti ye de ba na ye de ba wo orofo ye adwuma wo ye adwuma ewrade be hira wo hwe sofo yi orozo odede dia me dia mo no di kofi okodi o okodi oduawe gaji me se me ba ye wo ye go mfa orofo me wo ba ye nyina wa ha me wo ba ye nyina ba wo ba ye fuke se power ba ye no se it's more than 7,000 free of charge me na medua na onyame nim de nyansa no ode amaye we ni nyame adwuma no we mi ko mama sorry for man bi obia kakra obia nkotutu fa ngusum kabanku endi ohu the taste of farming hwade o ohu orofo ene ba me nua wo twen dan 7 me nua wo twen dan me nua wo twen dan onyame ama yasase wo hira yen wa man de pa ene onyame ene onyama so ya me pesa me ka kire on se me fa onsan che de me fa twen tight enhwe correction se me pa cho Bible ka se biri bi ba onyame asem ne bo bedin se na akoye ni papa nyame asem bio obia pese ya ka che se nyame ni ho enti obia ko nwure mo obia mfa sore nyahwe enti obati kai bi se sofo no ma ukika mu no se mpa abo no masika de anka ono nko akeka mu ni dem na sika megu ho mpa abo no hwe from Kumasi be sin kra ha ba bia mpa abo heria baba sa se du masika anka sofo no nko ane ne yiri nhye dem emfa ntiantiamu nko a nya ntiantiam na de sum nyame adwumaden kakra oma kakra ayemiye kakra na o de sum nyame no na ma adwuma no ai de hwe me nko a me buro ni o me ba yere so de asase na da ho no ye sa bedo ye bedua buro so what I say bi yesu me se da ba be fa ye fa ko fie what I say enti na me ka tell ni se me mu ho abofia e wo de fa ba yere gu ka to wo ma me ade ye fa me go onya ba yi akọ fagu a ne gu ka to what I say ba yere bi yi sere bi yi ho kakra bi e se yi first fruit no ne ma kwa ma ne bo e bi na gu ho enti osofo a wo hwe me wo tete jere ye wo tirim jere cash wo po ho me pa cho
epo ho no e ma wonye special e ma won so nyame ni o na mo so nyame ni we o se aban e mo man no se me ni umienu do ni nya we ya wonim kon a betima ye free system no mo hwade me ni ma ngua brochire afu asase no so mo fa sika mra me nya fuo me fa bi nhwe nipa na bi ni di hwe e bi ni di kwa me ka me nsa hye me da me fuma nka buru beba hwe na kono hwe akasa hwe na kono me wa ba nyina o me nu abe nyina hwe na kono da ba hwe ade ati sei ora what you be e che me di na ntwi nyina e beba e ti be pese wo e tra so dem kan na nto so se nyame adwuma no yemma no ya upgrade no yemmom dice no yemmanya kono with a romantic something na unim ade ba ko amaka ne se etwase yati bibi ase se nyame no ode asase abrɛ yennua no baye yemma nyama pamra yemma ne pamra na obati ase ode wanyina man asase ode buro se ma untua ka asa de ahyem show look at this aha ay attention tv na sorry asase wu God's revelation ministry asase the future land sorry ya ba ne ya yesu yuma ha ne ya tinyame ase ne ya manyankopon adwuma na aife na we bi sase bi suafiri mi papa apostle Kojo Sapo engineer kantanka one papa nyame hira ne ya ma nyina mani so e chaman obetwa makotwa brode papa na ya cham nyina mani so o si yanka kire hu se betimi aye ampa me betimi aye we kakra so bi so ye bia ye nyina benya duane ati papa nyame hira obebre ne sunsuma nyame didua o mu no nyame no ti mu no amfa nka me nipa papa odifo akwa papa nyame hira o e we say wasi mienu na da fom awurade hira o de ye nyina ba beta wachi papa na me kare se wan fanyanse we ansie wo obi anye bi na disika beba papa nyame hira o awurade nya okasie na me kare se like page share mo kokko bi sa me pato share mani kokko bi sa na o share mani kokko bi sa ebe hira mo na mi ko twa brode kakra aw we ho ade a bravo anika ne dia wo ana abene su na eba hwew menya abenyina mami ko twa brode bayre na gua no mami ko twa brode aw we su ya sofo obodonko hand of God ministry sofo hands of God ministry sofo hwew apostle donko ofrika so a papa me friend papa di mpani so papa fuma be hwene bua be ya tuma ene fese paya samo na konta ne fete kakra bo ohene no ohene po fete kese yo be ya sa na bore ata na konta ni o che ya fashion no so baso wa be hu bi atopa festival o mo na timi bu atopa ma condom shot we no mo ewrade hwe so rade kese me pa cho ene paye de e wafuom wo ye sofo ya adwuma sofo ya adwuma sami ko twa brode aka brode abi ko twa sofo ya adwuma na dia na musum be yi ya ka ma obumfu sa na te obi so obi nkuran na obi so abọ no ho so na neema ayeye ya me nam sofo ntwi so aye bi se ya e hye nyina nkuran se ye mpae no kwa na ye bebo se nyame nam memes no so na ye nyesika ye di bi ye fu a ye di bi bo wo hwe ba se no bebre gu so mo nyina ba Gobon se papa nyame frobi abra no be kasa kakra mo mra obi amra wa wo ho bi abra wa o me kasa kakra mami ko twa brode ni mra ewie no e ka chire ebi aka afon kwa me so se kakra gum me amema mo be parade wonim ha so obetumi aba won na mu ade obedidie won sa be ka wo bro de na nse court mami bi ko papa bi bu na bro na mami bi si achi ko sere kakra keke o de ni ko tulu nti mebu awie na aba fam ubenya bia memfa nko ba bia fa memfa nko ba bia fa di for bumper to pamper no kasa fa oye ne nya na meka ende ni mi wada kamrem kwa no aka oye ne nya meka te wasa manko sa papa ebro ya ye hwane ye se sofo wa ko me hwane bi wa anye oko obetua ka fe obetua ka fe na ngwala yin owo e amko yanko
Ebru mi si bia me yere mu ha. Sabo ba ko hwane we hwane. Obugu ni bag mu. O hwane gu ni bag mu. Ka ye ko pie no so. Anya maji. Ande de wo bag mi nyina. Fabra. Ono vote mi. Ma ba fuom. Mi gira fuom ni aba Beyonce. Duni aba ma ba fuom. Me se me mpese meton Yesu moja. Meton sobolo. Meton kuto. Na maton pada. Na maton knadokunti. Ana bankunti. Mini aba me mensa ya adwuma. Ada se Beyonce. Uni aba ma me mensa aya adwuma. Bible say ya adwuma no. Sansa enidi. Nti Beyonce me me mensa ya adwuma. Aya adwuma. Se de se. Ano na me ye no. Nti Beyonce fi adwuma me yo. E brosu ame. Mabuo. Nti we sofo a ya nkutoton. Ja nkutoton. Chama so mam fangu. Aw, hey. Men koto gadia. Adia ba kwa ye Ghana ne se. Ya Maria ye dini nedo. Mame. Wa uto mori outside bia fansa te good na su. Because bro na di gu ya nyan so hye di gu so. Ye di cupboard eto so. Na ya kata so na abene at once. Na ye di ayama wa fire na ya potoro na wakoto. Wudi anadwo na hunum nsuo. Se wutumi do se ya unya sa problem. Ntitimase ye. Aha. Baby anyansa kasa. Anyansa kasa so di ya ha. Attention TV. Nti meka tell se adwumaden de e makwase enye kwadwefo. Adwumaden e ma woni onyampi. Awurade nhyira. Na yo kase.